米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。Sari kakak mapulong平安。Mitier kita tu kawas pakahalili to salifed。我们靠着上帝胜过试探。I sakatzai korinto sakamutab atzifang tuluk usafa atusir suasa。Ano malitemoh namo ko salifed i paicheren ningda kamu papi halili。Patalaan ningda ko kasalakan namo lalan saat。哥林多前书第10章13节说：“当试探来的时候，他会给你们力量，使你们担当得起，替你们打开一条出路。” Salika kaau, yo malitemo idako masama anay salifed niga zai pakaluil kako saan kita i nanay maharateng ita o soodinay tatieren ko kawas. Baka ni italamaan na ichen no kawas i pakahalili kita to salifed. Nahani matleng ko mikumi no kawas maru ichen no ita。当我们面对各种的试探，却感到无法胜过时，希望能够记得上帝是信实可靠的。我们靠着上帝的大能，能够胜过试探，因为上帝的恩典够我们用。足以成为我们的力量。Mi tolong kita， 我们同心祷告。Tapangau tarajua ila ay aja ko salifed i rakat no orib no niam。Nikau rira pakai ni i ichel no misu i awa ay ko caay ka filo。Nanay masarujul ko farujul ako amitier i tiswanan。Tak pakapilias kako to tati ehai atau pakahalili kako do masamamaan salifed。主啊，虽然我们的人生中总会遭遇试探，但靠着你的大能，凡事都能做。期盼我衷心信靠你，使我能够脱离凶恶，也能够胜过各样的试探。Pakai ni i tatamanay angangan nutabang ji Yesus Kristo mitolon。Amen。Nanay mapalamet no kawas kisu，愿上帝祝福你平安。